hajader. Bapak waktu Sobri Koboy Neglasari udah kompak Dirga Jaya Sarengan nuhun bulana. Bapak udah Edi Pamungkas Lujeng Sarengan. Abah Ongpong Agaki Super yang kamu mah ngawita. Bapak udah Chandra Iriana Putra Harapan Bangsa Indonesia Raya Merdeka. Bagaimana beli warga bolan tapi sok sering dolan Ayo memahajanan nih di Medang Asem mangkat bareng karo babaturan nulis mang barabay jiwan yang kamu mah rame-rame kuguyon yang kamu sababalasin disuasi yang amode yang dituju kono dati pada melani maka balik balik hampir dengan juru kunci gunung jati yang amod dongkal tempat doa sepa ada tilik ladang wadon tua nom jaluk ricikan sejati kakak mampan yang sana sekolah waragi mutera kota Cirebon yang mau dongkal Arab ngetan ngarep ngolot arah raya arah rebu tukang beca kabeh sing teu Alora Chandra Iriana Saparwari Putra Harapan Bangsa deui anu bageur ari sayang bodo cati Alora Suendi Sarengseng tempat kong sepa ada Sehendi Sarengseng gede celikan awadon tuan jaluk ricik kang sejati kang panin sana sekolah waragi muter kota Cirebon Arab Wetan Arab Mulon tukang beca kabeh sing teko pakil karana sungai buntu kepayuan ya bagaimana beli unggah bulan Pamanor Jange Putra Raden Pamanor Jange Putra Raden Ketua Garda Pasundan tapi sok sering dolanan Alora Chandra Iriana Samarwari Putra Harapan Bangsa deui kapayuan deuleuh Wakil Karda seluruh balik mampiran yang jeruk kuno aja di tempat dong keba ada celikan nama do tua nom Babelit jeung batu jaluk riki Wakil Karda sangat sejati seluruh abang ngepanin sana sekolah waragi konteri kota Cirebon apa kia karada sungai bentu deui pamaknya Sobri Koboy Neglasari anu mana Pak Jeta Broni Sarengseng Kapayuan tempat buang sepa gede celikan awadon tua nom lalu pikir kang sejati semua wargi muter Wakil Karda Sungai kota Cirebon pakil karada sungai buntu ayah pula Arab Wetan Arab Mulon tukang beca ada sawo supir bangor kabeh sing teko wakil karada sungai buntu aturan Wakil Sobri Koboy Neglasari bodo jati yang kamu tempat ruang sepa Kageta Broni Sarengseng deui rumah
Wake sobri koboy ning lasari aturangan ngapayuan Asep Bos Pasir Wake sobri koboy ning lasari ngapayuan Asep Bos Pasir Teromotera kota Jerokon Kancana Arab metan Arab Asep Ayang ngodong kaldei anu manna aturan deui pelurah Chandra ngapayuan Atur Asep Pengagaduhan Pasar Budayaya Asep Pengagaduhan nyadiri mati ngajari hati Asep Pajita berani sareng seng deui anu majeungar ada Rasawo Pajita berani sareng seng sayang aya disarengani moki sapri kopoe nek lasari deui aturan ditebangan Ayo apa lu rasuan di sareng seng anu bagir aturan apa yona palu rasuan di sareng seng deui anu manna palu rasuan di sareng seng anu sayang palu Chandra Iriana sumenurin deui aturan aturan ngapayuan gembang negara di taman geni jaga garapan bunga rasa tamayenda pelakil karada sungai buntu petang kemanina kuku ngadimbu mamarali petang dandang Jojet Sari Madu Gempang Hariri ada ya wong Chandra Egar Putra Monde Sawang Wakil Karga Sungai Buntu Merdeka Langitnya buang Palura Chandra Mustika Ratna Putra Ngomongkan Indonesia Raya Sengit Nangalangkang Rubis Midang Gembang Negara di taman Ausenan Nyangga Harapan Bunga Rasa Tamayeda Apa lu rasain di sareng-seng Petang Kemanina Atata Sawo Kuku Kolang Ngagi bunga tata sawo Dokter Tamarali Sawo Dandang Jojet Sari Mangadu Gempang Suryana Hariri Nana Ada Dewo Nana Egar Monde Sawang Nana Kalau rasuin di sareng-seng Kembang sangitnya buang Nana Suryana Mustika Ratna Nana Ngomongkan Nana Suryana Sengit nangalangkang Hirup gelis midang Nana Suryana Memang puri atau tasawa Epe Ges romasa Nana Suryana Toko duhone Epe Sebut batu Nana Suryana Rumah tangga LMP Jemanena Nana Suryana Dapoko Layan tadi Nana Suryana Layan awang Ano ngawara La 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 Bocah Bocah Adarma Najana kasih Adarma Najagai Alura Chandra di Dapat tomato usaha Biar umur anak Suryana deh Sudah tua Palura Chandra
biar tua asal kaya hayang kuring laksana agak peredi agak perir oleh TV motor Vespa jalan-jalan tukang Vespa para ngaprok jeung ngajadak sakapengosong rada era pacar pelesir jeung